Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke osukwini-ke lo namhlanje i-Orlando Pirates-ke isiveze indaba zokuthi-ke loyo obengumgadli walo-ke ibhakabhaka uZakhelele Pasa engathi-ke impela-ke inhloko isihlukanile nesixhanti-ke njengamanje-ke uZakhelele Pasa akaseyena umdlali we-Orlando Pirates-ke ibhakabhaka lokhu-ke liphosti laphayana-ke ekhasini-ke labo la ka-Facebook iveza-ke indaba zokuthi-ke uZakhelele Pasa njengamanje-ke isimkhululile uselishile iqembu lalo ibhakabhaka yaphinde futhi-ke yamfisela nokuhle nje kuyona-ke next chapter yakhe uZakhelele Pasa. Nathi-ke singabalandeli be-Orlando Pirates-ke selibonga igalelo abe nalo kuzona-ke ezimnyama futhi-ke simfisela indlandla ukuthi-ke lapho-ke eyakhona impela-ke ikusasa lakhe lihambe ngendlela-ke. Iyona update nje ngiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona-ke la ngulethela-ke ezemidlalo okuhlanganisa nawo-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo ethiwa sibambe la nisale kahle.